Gdje smo? Evo nas na Gorici. Ali, zanimalo gola. Zato što smo na drugoj Gorici u gradu, brdu koje razdvaja Gornju i Donju Goricu. Sa nama je naš drug Strahinja. Tadam! S kojim smo dogovarali neke veće vrhove, a završili na neke manje. Ali lagano, idemo korak po korak. Strahinja će nam reći zašto je ovo brdo u stvari golo. Gdje je šuma, Strahinja? Šta se desilo? U doba Jugoslavije su pokušali da pošume i ovu Goricu, ali nisu uspjeli. Kao i sa Najbavskom gorom, to je sporadično je samo uspjela vegetacija da se održi i to na ivici samog brda. Kao što je ovo stablo ovdje isperivane, kao što vidite. Šteta. I evo nas ka vrhu, do prve gomile. Dobar zalazak sunca i pogled na grad. Stvarno je nevjerovatno da smo praktično cijeli život u Gornjoj Gorici jer nismo popeli ovo brdo. Ali ispravljamo se. A ono što možete vidjeti, ako se popenjete na ovo brdo, mada i na većinu brda oko Podgorice, odnosno je, Strahinja? Gomila. Šta je gomila, Ivo? Gomila je grobnica. Tako je. Strahinja dalje. Strahinja, reci nam nešto više. Recite nam nešto. Pa ove gomile se uglavnom nalaze na skoro svim brdima oko Podgorice. Profesor Erdeljanović je zakučan pričao da su našli na primjer u ovim gomilama groblje, to jest grob u kojem se nalazio grob, ne znam, konji i pored njega položeno oružje. A u nekom drugom su nalazili vojnike sa naravno svojim oružjem i ostalim metalnim predmetima, ali naravno to je u 20. vijeku manje više sve otuđeno. Gledajte, vidite ploče, ljudi, evo jedna stoji i dalje. Kad već govorimo o zaštiti ovakvih lokacija, odnosno grobnica, važno je da pomenemo da smo svjedoci njihovog namjernog urušavanja. Možda je to namjerno, možda iz neznanja, ali u svakom Neznanja slučaju prije će biti. smo svjedoci da zbog izgradnje nekih određenih kvartova baš u Donjoj Gorici su ove grobnice porušene, bačene sa strane, bez ikakvog promišljanja o tome šta je zapravo tu moglo biti. Tako je, to je slučaj sa Mihinjom, eno ga je preko puta, to brdo, gdje možete usput vidjeti ostatke kamenja od tumula. I dok imamo sunce još par minuta, Strahinja će nam reći nešto o okolini. Oko nas su naravno naša dva naselja. Naravno, ta dva naselja uvijek se nisu zvala isto, postojale su još niz manjih naselja koja do dana današnjeg nisu opstala, to jest i manji toponimi, kao na primjer Stanjevići naselje tamo ispod brda Zelenika. Jeste, tamo iza Ivane. Koje je bilo na glavnom putu između Osmanske imperije i Crne Gore, to jest koja je bila tada već na prostoru, znači više Bera. Također dio Donje Gorice jeste i staro naselje Kolorac, to jest koje se nalazilo ovdje odmah ispod brda Gorice i koje je bilo uz samo brdo. U ataru ovoga sela imali smo nekoliko mlinova koji su uglavnom bili stacionirani oko rijeke, to jest na rijeci Sitnici. Jedan od mlinova bio je ispod brda Zelenika, drugi mlin bio je kod Bera i nekoliko mlinova imali smo ispod brda Mihinja i na Mirkovom mostu blizu Farmaka. Donje Gorice imale i vodeni prevoz, to jest kod naselja koje smo spomenuli, to jest Kolovrat. Imali smo čunove koji su prevozili Podgoričane sa jedne na drugu obalu. Ti je dala za ovo? Čas istorije i geografije. Čas istorije na otvorenom, ništa znali do ovoga nismo. Ovo mi se sviđa, golovi, bravo, svaka čast. Šta je ovo, Strahinja? Ovo je osmatračnica iz Drugog svjetskog rata, koja je bila osmatračnica i u doba Turaka. Znam da sam rekao ovo već par puta, ali moram još jedan put. Pošumimo ovo brzo, ljudi, dajmo mu još jednu šansu. Kako bi to bilo lijepo. Nalazimo se u pećini Ladnica ili Mačkina jama, kako je zovu
Mirići i Muguše. Nalazi se ispod brda Gorica i ima dva pećinska kanala. Jedan kanal vodi ka 20 metara zapadnije, to jest ka drugoj jami, a drugi kanal vodi čak na drugi kraj brda, to jest do same crkve. Odakle smo krenuli penjanje, da. Mačkina jama dobila ime po mački izvesnoj koja je ušla kroz ovaj ulaz i izašla na suprotni kraj pećine. Ladnica dobila ime tako što se ranije naravno čuvalo ovdje mlijeko i ostali proizvodi kako se ne bi pokvarili. Također u doba Jugoslavije čak su htjeli Jugosloveni da deponuju lijekove u Mačkinu jamu. Čula sam da je 15 stepeni inače ovdje temperatura ljeti. Koke znaju da, to jest dešavalo se da koke ne stanu zato što dođe neka živuljka koja ponese koku, zato što ima dosta šupljina. Tako da, stvarno su hrabre. Stvarno su hrabre što žive ovdje.